whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au si mail whaafonga talo le nei aso lua. A o iai na yaso whaamanatu le kirisimasi, ua whailoa le Auckland City Mission le toa telo i lato ua whaatalo sangatu more food puzzles whaapea mea alofa le whanau. E se mai le iwa afe food puzzles o loo tufa i nātu i totono o le vaiaso i tasi e le Auckland City Mission o le vaiaso tālu ai whaamawinai e o atu le fitu se fulu afe telefoni na wala au atu i totono o le aso i tasi e mo o mia le fesoasoani ma e whaapea o le telo nei wala au o isi ua wala au whaafia atu o no le mo o mia tele o se fesoasoani. A o aafia i le toa tele o no le koviti ua whailoa o le tausanga le nei wapa ua i fo i le fwai numero o mea alofa i tau a au e le City Mission mo le tufa i nātu i a ingai mo o mia le fesoasoani. Ta ua mai fo i le toa telo i lato o tausanga mua le nei ua whaatoa ai atu ai tālo sanga i le City Mission mo se fesoasoani. O le tausanga le nei wa le tau nu le Christmas Day lunch masani i le City Mission o na o le puipuinga o le lautele mai le koviti fua i le lua afe tangata e masani o na iai a o lea ua suia i tau maftanga o le awhai e no fuanga i lima ua vai na iai. E se mai mea aima mea alofa mo le vaitau le nei o kirisimasi, whailoa i le Auckland City Mission o se tausanga ese le nei i le mapo o tāla sanga whaau o atu e mo o mia le fesoasoani i food puzzles. Tolu se fulu afe tā la le whaasalanga tupe o whaasala i nei le Safety Warehouse. I so inga le Department of Internal Affairs, ma wai wa whaonga i le Safety Warehouse le koviti, ma au wala e whaiai ana whaalau i loa. Ma ua soli ai le tūlafono o loo puipui ai fe autus tu sia o loo whaia mo whaalau i loa po le māketina leo o loa i tangata whaatau. O le amtanga o tausanga na tau au ai le Internal Affairs whai tionga, mai tangata lau tele ma a mata i loa na so eina, whaatatau i ni tali fufonga po o mask na whaalau i loa le company, ai e le i eise sa o tonga i mawhai ai o na filifili le tangata whaatau e unsubscribe. I so enga na mawai e silia ma le wha afe valo se lau fe autus tu sia le masino au kuso, na tu inatu i le silia ma le wha afe fitu se lau o tangata taito tasi. Reporti mai le Internal Affairs, e le o leo i taimile nei wa a fiele company i whainga whaapene i tutono o le tausanga lava le nei e lua fe lua sfulu. O le Safety Warehouse le fo ele i lewa na ngie reporti le amatanga le masina le nei, i le whaalau i loa le ana maolu mai le toa tele whaapea o le se lau a feta la to ulu mai le vani monimo, ai umane o pepa vouchers fōlinga i fōlinga o le tupe pepa lima tā la. Ma e ui e leo soli tu la fone tu sa ma le whaiunga le ofisa o leo, o lo whaanga solo peso e so engal komisio pisinisi tu sa mawhai tionga iwa wa whaaulu tu o iai i le solio tu la fono ve whaatawa inga tutusa tau lai i whaalawi loa tau whaasise. O le ato e totongi le The Warehouse Group Wage Subsidy na o lato whaatalo sanga ina wa whaonga i le masino a perila. I le upu iai o le The Warehouse Group e le ngata o le tamaitai pālemia Jacinda Ardern le uni whaapele to a telo tangata sue i le whaonga le fesoasoani na ofo mai le malo ai o loo maupolo fiti. O lea ua whaailoa el kulupu o lea ua toe solonga le leife whaatawa inga ma o le ato e whaafo i le ono se fulu valu miliona wage subsidy. Whaailoa el pulisili Nick Grayston i lunga le Stock Exchange ananafi o lea ua toe le leitu pe maua mai whaataunga ma ua sili atu nei lo le fwai numero na fuafuaina. Ua ia whaaftai ai fo i le malo mo le fesoasoani na tuina mai e tutongi ai le au whainga luenga na mawhai ai o na tutongi le sidia ma le se fulutasi afe tangata i le taimina le mautonu ai ono o le koviti ma na lockdowns. O le kulupule nei o lo tau au fiai whalo o lo te tele pe o le The Warehouse, Warehouse Stationery, no Leaming ma le Torpedo Fitu. O le aso tai au le a amata iai le to a telo leo i le shopping centre Mount Maunganui i Tauranga. O le whaatupula ia peo so whainga tupulanga talavou i lea vaengo Tauranga ma whaatupu vevesi ai. Ua e se tō whai leo o le au lato leo ina le Bayfair Shopping Centre. Reporti le One News ta wai le avea matulanga o fefefe ai manisi o tangata whainga luenga i taimi mānawa. Ma o sa wai ma le lapata inga leo e le o se file mu e o si to tasi le ofisa e mo o mia fo i le ngā lulu e whaatasi ma le community. O le telo nei fuso anga fa apeo tupulanga talavo wea o fiai matamaitai mai le tausanga stuto luanga i lunga fai unga leo fai nei o le aiai lea mo le isi ono vai aso a walava le vave o natali atu i vevesi i Bayfair.
Ma tala mulimuli le nei tai au, e fōlinga mai e le o to atele tangata o lo whaongaina le whaopoponga whao le COVID Tracer app, le ua mawhaiona ki ai le Bluetooth. Mai le matanga luenga le soifua maloloina, le ua savali vali atu i le lua vai aso talo na whaalawi loa le mawhaiona whaonga le Bluetooth o le COVID Tracer app. Pita ai, na o le 10% i lato o whaongaina. Fai numero na whaalawi loa i le One News, e o atu i le 2 miliona, wha se lau se fulu wha afe, ma le tasi se lau o tangata ua lesi tala e whaonga le app. Ma i lea o whainga, e na o le tolu se lau iwa sulu afe i lato na whaongaina le Bluetooth tracing. Whaamalsi ai alam tanga luenga tangata uma ina ia whaonga le Bluetooth tracing, mo le whaafai ngō fio na maua whesota inga ai maise, o so esu enga mo le pui pui ngō tangata uma. O le aso se furu o le masina le neo te sema, na amata whaalawi lo ai le iai o le Bluetooth tracing, ma o se whaawaponga na sawa i tua ma le whaamoe moe, ia vave o na whesota i tangata o loo whaonga ina, le Tracer app i taimia lata lata i se isi app o loo whaonga e se ua whaamaonia i le COVID. Tala na o le nei tae au manuia le nei aso.